going to meet with you whenever you try what you have been trying. Hii nchi yetu tusipochunga tutachoma Kenya, na itachomeka na mambo kidogo kidogo kama hii. Wakati viongozi walikuwa wanaongea hapa, niliona watu wale wanafurahia mambo ya amani na mambo ya kutuliza mambo ya vita. Ni dada zetu na akina mama peke yao, kwa sababu mumeumiza. Sisi wanaume tumeumiza dada zetu, tumeumiza wake zetu, tumeumiza mama zetu na watoto wetu wa kike, kwa sababu wakati tunaanza hii fitina yetu na upumbavu, wao ndio wanapiga nduru na kuhangaika, na hao ndio wanaumia. So hapo ndio tumefikishana. Ule yako na silaha ambaye anataka kutumia ajaribu, na I want to assure you, you do not have more firearms and more weapons than the government of Kenya. Hiyo bunduki moja ambayo si halali